Molweni, ake nginibingelele kuzo zonke iy'ndawo la okufinyelela khona le channel. Igama lami nguVusi Mavusana, iy'ntatheli ey'dumileyo. Sila esikuthulela khona-ke abaculi abazokhipha-ke laphana bafowethu. Umculi ozokhipha-ke laphana-ke umqansa-ke laphana ozokhipha-ke iqembu elisha lapho khona ayibiza-ke ngoMbuyiseni-ke laphana wey'ngane zakhe. So yazi kakhulu-ke le nsizwa eyasebenza kakhulu-ke noJaiva-ke laphana-ke wey'ngane zakhe. Siyazi nayo le nsizwa futhi ukuthi iyawashaya-ke ama-hit-ke laphana wey'ngane zakwethu. Uzokhipha-ke i-EP, isihloko sayo sithi AICU. Abantu abaningi-ke bavuma i-creativity yakhe-ke laphana-ke umqansa-ke laphana wey'ngane zakhe, njengoba simbona-ke laphana-ke kwikhava yakhe ukuthi-ke ulele khona e-ICU. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi wena ngabe ulindeleni-ke kule nsizwa. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucinezele subscribe uze nebhele ukuze uzothola njalo ama-notification masiphosta ividiyo entsha. Siyichaneli, siyabonga.